Васильков назбираю я в житі, принесу, на столе их раскину. Василёшки мои, расскажите крыху больше, значно больше про Максима, про апошние дни перед смертью, думки, мар яго и успомины, ті пакута, ті кривда на серце, что на сердце было у Максима. Василёшки в очах его небом отбивалися синим-синим. Не одиным живем мы хлебом, так и он не хлебом одиным. Сердцем чулым, душой болесной отправлялся с далекого Крыма, як позелки, породные песни, договорок и слов родимых. Веронику, и Клаву, и Аню у надеи кліку магчыма, сумаваў у нелёгкім расстанні. Не з'явіўся ніхто да Максима. Што ж ён думаў у час апошні і маліўся каму няспынна, тым сябрам, што сабралі грошы на лячэнне грудзей Максиму. Маці роднай на гэтым свеце і на тым прыняла гасціна. Ці маліўся нашчадкам дзецям, так хацелася іх Максиму. Ды сабраўшы радзімі разам у адзіны любімы вяночак, ён маліўся усім адразу. Наш Максимка, наш Василёчак.